তো আজি মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এটা নতুন চলৈ। তো আজি আমাৰ লগত থাকিব 1950 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰা ডক্টৰ চচধৰ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইফালে থাকিব আমাৰ এইচএছ আৰু এইচএলচি পৰীক্ষা। তো দেৰি নকৰি আজি আমাৰ শ্ব'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঐ বন্ধু গুচিয়া কিয় আজি কিহৰ পৰা হ'ব? আজি এটা ডক্টৰ হয় কি বুলি কয় আমাৰ যিটো মেট্ৰিক দিলে এইবাৰ মেট্ৰিকক লৈ মানে সন্তুষ্ট হয় নে নহয় তাকে লৈ সেইটো বনাম বুলি ভাবিছো। এতিয়া তই হ'ব লাগিব মেট্ৰিক দিয়া 1950 চনত তোৰ নাম তোৰ ডক্টৰেট কৰছা এতিয়া তোৰ নাম চচধৰ ডাঙৰীয়া হ'ব না? হ'ব বঢ়িয়া হ'ব। এতিয়া আমি শ্ব'টো মাতি আৰম্ভ কৰিলো। অলপ শিখৰ দিয় শিখৰ খাবি ৰয় তই মোৰ পইচা নাই এইফালে গম পা না পইচা নাই দেউতাই পইচা নাই মোক টকচ এটা বনাম বুলি ভাবিছো। এতিয়া পইচা অলপ ইনকাম কৰিব লাগিব না। পুৰা তই দম দিব লাগিব পুৰা কবি কিন্তু তোৰ ওপৰত তুমি ঘৰ নহ'লে মই চিয়ে ছাৰ হ'ব না? হ'ব দে তই ষ্টাৰ্ট কৰিবি আৰু আজি বলক আমাৰ এই শ্ব'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি আমি প্ৰথম যিটো মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছে তেওঁক আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। তেওঁ আহিব আৰু তেওঁৰ মানে যিবোৰ কথা তেওঁ ক'ব আমাৰ আগত। তেওঁ বলক গাইজ অলপ দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহা তুমি নমস্কাৰ। হেল্ল' মাহী মই ষ্টেণ্ড কৰিছো। কি কিলাকে ফোন কেমেৰা চলি আছে বাৰু তুমি ফোন মাৰি পিছত ক'ব এই কথা এতিয়া তোমাৰ আমি এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ম আজি তোল আমাৰ চিনাকি কৰি দিওঁ। আমাৰ যিটো 1950 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে বৰ্তমান ডক্টৰেট কৰি কিনে প্ৰফেচাৰেও বৰ্তমান চিনাকি কৰি দিওঁ। নাইচ টু মিট ইউ। বলক আৰম্ভ কৰোঁ আমি শ্ব'টো। ডাঙৰীয়া তোমাৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিছা আৰু তুমি মানে মেট্ৰিকত যিটো মানে পঢ়িছিলা তুমি তোমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কৈ দিয়া তুমি। মই ষ্টেণ্ড কৰিছো 99.9% লৈ কিন্তু মোৰ বেয়া লাগছি। মই ৰাতি দিন কৰি বসিলো ঘৰ পাতিছিলো পঢ়ি মই বোলো পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাটোৱে নহ'ল। মোৰ এতিয়া বেয়া লাগছি মই যিটো ভাবিলো সেইটো নহ'ল মোৰ। হ'ব তোমাৰ দুখ বুজিছো আমি। তুমি এটা ক'বা যে তুমি কেনেকে মানে পঢ়িছিলা ষ্ট্ৰাগল বিলাক কৈ দিয়া তুমি কেনেকে পঢ়িছিলা। মোৰ 2বাৰ কৰোণা আহিছিল কভিড চেণ্টাৰতো মই পঢ়ছিলো। ঘৰত আহি মোক খেলা খেলিব যাব নেদে তালা মাৰি থৈ দে দৰৱ দি থৈ দে মোক ঘৰতে পঢ়ছিলো। হলেও পৰীক্ষাটো হলে মোৰ ভাল লাগলা হয় আৰু তই এনাই পা নম্বৰ তই হাগাৰ কিয় কথা এনাই পাইছা 10 নম্বৰ আমি কিমান কষ্ট কৰিলো 100 নম্বৰ দিছো আমি 100 নম্বৰ পাইছো আমি মেট্ৰিক ষ্টুডিঅ কেমেৰা চলি আছে এইফালে কেমেৰা চলি আছে বন্ধু তুমি যুদ্ধ লাগি যাব কেমেৰা চলি আছে 30 পাইছা প্ৰেক্টিকেল 30 পাই হাগাৰ কৰি আছা কেমেৰা বস্তা না কাছু পিছু আমি উঠি যাওঁ আমি উঠি যা কিনে পঢ়া মানুহ কি কথা বেছি তোমালোকৰ ষ্ট্ৰাগল মই গম পাইছো। এতিয়া বন্ধ বহুত কাজিয়া হৈছে তোমালোকৰ দৰ্শকসকল। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত বুজি অলপ কাজিয়া হ'ল আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আমি এইটো মেনেজ কৰি ল'ম। তো এতিয়া বলক আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বাবু তোমাৰ এতিয়া অন্তিম হ'ল মাথা ভয়া কৰি ভাল তাতে আমাক বুজিয়ে নাপায় আকৌ নাই দে চলিগিলা কি কৰিব জানা এইটো বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ চলিগিলা না কি হ'ব এতিয়া আমাৰ বেলেগ দিনে বেলেগ আছে আকৌ নাই দে পইচাখিনি লাগব না আমাৰ সেইটোৱে হ'ব দে এতিয়া আৰু নেক্সটটো মাতি দিওঁ আমি দে দৰ্শকসকল আমি আমাৰ নেক্সটটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থী এইচএছৰ তেওঁ এইচএছত প্ৰথম স্থান পাইছিল
আৰু তেওঁক আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। Yes, sir. So, sir, yes. Good morning. Good morning. Sir. Oh, no, I think you would like to before. Sir. Yes, yes. So, এই বন্ধু কেমেৰা চলি আছে ফোন থোৱা তুমি কেমেৰা চলি আছে তুমি বহা এইলা ফোন চোন নিবা আহিছা নেকি? ফোন চোন নিবা আহিছা আপে? ফোন কথা কয় ক'লা? অসমীয়াত কওঁ, অসমীয়া আমি অসমীয়া মানুহ। I think one Assamese language for you, not everything. ও বন্ধু বয়া মাতি মই তো বয়া মাতি মাথা ভাঙি পেলাম মই অসমত কও We think Mahatma Gandhi is not talking with the SSLC examination for post coming of the night of telling smooth pop. বন্ধু তুমি কি কৈছা আমি আকৌ বুজি পোৱা নাই, আমাৰ দৰ্শকক আকৌ বুজি পোৱা নাই। তুমি অসমীয়াত কোৱা না, অসমীয়া ক'ব নাজানা? অসমীয়া আছামিজ Assamese talk so to competition for আছামিজ Yes, স্পিক ইন আছামিজ yes, yes, বাট yes. আছামিজ Assamese language. Assamese. Yes. Talk so in Assamese language. ইউ ডোন্ট নো আছামিজ? I don't know about language. আহিলে কি কৈ আছে মাৰি মই মাৰি English language. এ কেনে ষ্টুডেন্ট মাতা হয় একে ইউ স্পিক ইংলিছ? Yes. Okay. This is the Mahatma Gandhi student. Mahatma Gandhi's time student. He is in 1915 metric. He is 1915. Yes. Namaste. নমস্তে নমস্তে Namaste. What is your name? অসমীয়া মে বলো বেন He cannot speak English. Oh, English language. For your Assamese language, you have to talk so in Assamese. You're not able in English. Yes. Do you speak Hindi? Yes. Hindi. हाँ ठीक है, हिंदी। तो आप बताइए कि आप जो आपने अभी एग्जाम दिया है एचएस, आप में वो खुश है कि नहीं? जो एग्जाम का रिजल्ट है उसमें खुश है कि नहीं? कहने का मतलब ये है मेरा, खुश तो मैं बिल्कुल नहीं। हाँ फिर बात ये है कि एग्जाम देने से मेरा परसेंटेज बढ़ जाता है, हाँ फिर एग्जाम नहीं देने से परसेंटेज तो 99.3 हो। क्या बक क्या रहा है बक नहीं, क्या बोलती है बोलते क्या है एक बात सुनो, आपको मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम देने से मेरा परसेंटेज 150 आ जाता है। ठीक है, अभी तो मेरा परसेंटेज 99.3 है, एग्जाम देने से 150 हो जाएगी। वो तुम्हारा मामा का लड़का है ना, वो सीबीएसई वाला, वो मामा का लड़का है तुम्हारा क्या? अरे भाई मामा का नहीं, हमारा बहन का, माता का बहन भी नहीं है। ठीक है, तो है कौन वो इतना नंबर देगा मेरे को। ऐसे ही नंबर मिल गया, ऐसे ही नंबर मिल जाता है तुम लोगों को। अच्छा, परीक्षा वो नहीं देता है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। परीक्षा नहीं देता है, ऐसे नंबर लेता है और बोलते हो 105 मिलेगा 110 मिलेगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। तो आप बताइए कि आप मैं कैसे पढ़ा था, एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे करा था आप, वो बताइए। मोबाइल में सब कुछ हो गया, मेरा तो नोटबुक्स नहीं है ना, सब मोबाइल में हो गया। तो आप कितने परसेंट मिले आपको? डिपार्टमेंट ने ऐसे किया कोरोना के वजह से ये आजकल लड़का का ऐसा ही होता है, ऐसे ही मोबाइल में बाबू सोना मारता है और एग्जाम में देता है, कुछ गूगल से लेके आता है। दिन रात हमारे जैसे कैसे हो सकता है? कस्टम खेला, फिर एग्जाम दे दिया, फिर 99.3 हो गया। एग्जाम देने से मेरा 150 परसेंटेज हो सकता, एग्जाम नहीं हुआ। मैंने भी समझा। ये टॉक्सो के पहले बार जो एचएसएस की लड़का या मेरे सीट में बैठा था, उसको तो बोल दिया इसने तो महात्मा गांधी के साथ एग्जाम दिया था मैट्रिक, तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ महात्मा गांधी का जो एग्जाम ऑपरेशन हुआ था और ये वही कैनॉट योर महात्मा गांधी डू नॉट एनीथिंग। क्या बोल क्या है उसके बारे में मत बोल, उसके सामने एग्जाम क्या है उसके सामने उसके बारे में मत बोल। तो वो सब ठीक है, लोग शांत हो जाइए। तो आप बताइए कि आप जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, ये टॉक्सो के जरिए तो आपका जो दर्शकों को दिख रहा है, मेरा तो ये मैं तो 99 मिल गया दोस्तों को बोलने दो, मेरा तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसा नहीं है घर में, पैसा मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो, पैसा नहीं है इसलिए मैं मेरा अकाउंट नंबर। आप जो भी बोल रहे हो हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमको तुम कुछ समझ रहे हो क्या? नहीं हाँ?
हमको बस शिखर खाना चाहिए बोले है बोले माछी माछी जाता है जाबा लगे तो आप जा सकते हैं क्या दो इगला क्या जा बोल दे वो पैसा तो जी কি পয়সা লাগে তো पैसा तो जी পয়সা পয়সা না মোটা শেষ পয়সা নাই पैसा পয়সা নাই।